كما عرفنا معنى وتفسير سورة الإخلاص نريد أيضا معنى وتفسير سورة الفاتحة. Ya, sebagaimana kita menginginkan pemahaman terhadap surat Al-Ikhlas, kita juga menginginkan bisa memahami surat Al-Fatihah. الكثير من المسلمين Banyak dari orang muslimin يعلمون أن الفاتحة لها حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حديث قدسي. يعلمون هذا معلوم. Ya, banyak dari kaum muslimin ini mengetahui hadis qudsi yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi Al-Fatihah itu kepada aku membagi salat kepada diriku dan kepada hambaku. Sama Al-Fatihah as-salat atau sama as-salat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah dengan as-salah, atau Allah menamakan as-salah dengan Al-Fatihah. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. نحفظ هذا. Ketika seorang hamba عز وجل مجدني عبدي. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab dengan hambaku telah mengagungkanku. وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. Ketika hamba mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawabnya hambaku telah memujiku. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ketika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah hal di antaraku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. من من المسلمين وهو يصلي ويقرأ الفاتحة يقول أنا أقول إياك نعبد وإياك نستعين لك يا ربي كي تعيني في كذا. Siapa ada di antara kaum muslimin yang ketika dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya terhubung kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. الكثير يقرأ سورة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دون أن يستشعر هذا الخشوع والتضرع والالتجاء وطلب الإعانة من الله عز وجل. Banyak orang mungkin hanya membaca Al-Fatihah hanya di lisannya saja, akan tetapi tidak betul-betul merasapi makna Al-Fatihah dan betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa